Kuva intambara Uburusiya buhanganyemo na Ukraine yatangira, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ntabwo yasibye gusaba ibihugu by'inshuti byo mu burengerazuba gukuraho inzitizi zose ku ikoreshwa ry'intwaro zirasa kure cyane kugira ngo Ukraine ishobore kugaba ibitero mu bice bya kure by'Uburusiya. Zelensky yagaragaje ko izi nzitizi zibangamira ubushobozi bwa Ukraine bwo guhangana n'ibitero by'Uburusiya, cyane cyane ko ingabo z'Uburusiya zikomeje kugaba ibitero biva mu bice byabo nk'uturere twa Kursk na Belgorod. Uburengerazuba bwo bwari bwaranze guha Ukraine ubu burenganzira bwo kurashisha intwaro bayiha ikazirashisha mu Burusiya, batinya ko Uburusiya bwahita buvuga ko burimo guterwa na OTAN, bityo bikaba byateza intambara ikomeye yavamo n'iya gatatu y'isi. Icyo uburengerazuba bw'isi bwakoze ni uguha Ukraine uburenganzira bwo kurashisha intwaro bayiha mu Burusiya, ariko ikabikora mu gihe cyo kwitabara mu gihe Uburusiya bwarashe. Zelensky yagaragaje ko gukuraho izi nzitizi byafasha igihugu cye gukomeza kwirwanaho neza no gutera intambwe mu kurwanya ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya. Iyi mvugo ye yakiriwe mu buryo butandukanye ku rwego mpuzamahanga. Ibihugu bimwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza byashyigikiye icyo gitekerezo, mu gihe ibindi nk'Ubutaliyani byagaragaje impungenge z'uko bishobora kongera ubukana bw'intambara. Ku rundi ruhande, ibiro bya perezida w'Uburusiya Kremlin byashinje ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuba bishaka gutera intambwe ishobora kuzateza amakimbirane hagati ya OTAN n'Uburusiya, ibintu bishobora guteza intambara ku rwego runini. Perezida Vladimir Putin mu kwezi kwa 9 muri uyu mwaka yaburiye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko mu gihe byakwemerera Ukraine gukoresha intwaro zirasa kure mu kugaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya, ngo byaba bivuze ko OTAN iri mu ntambara n'Uburusiya. Yaragize ati ibi ngibi byahindura cyane imiterere y'iyi ntambara. Byaba bisobanuye ko ibihugu bigize OTAN, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'Uburayi biri mu ntambara n'Uburusiya. Putin yashimangiye ko ibi ngibi byaba bigaragaza ishyirahamwe ry'uburengerazuba rigerageza kwivanga mu buryo butaziguye muri uyu mwuka w'intambara, ibintu bishobora kongera umwuka mubi ku rwego mpuzamahanga. Ubu rero tubabwira ibi, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mbere y'uko ava ku butegetsi yahaye uruhushya Ukraine rwo kurasa ku butaka bw'Uburusiya ikoresheje ibisasu bya misile biraswa kure yahawe na Amerika. Ubu noneho hagiye gucura iki muri iyi ntambara? Kuri benshi mu banyapolitike bamaze igihe bakurikirana iby'iyi ntambara, iki cyemezo cyo guha Ukraine ubu burenganzira ni impinduka ikomeye cyane muri politike ya Amerika. Hari haciye amezi atari make Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine asaba ko amategeko abuza ikoreshwa ry'ibi bisasu bya misile bizwi nka ATACMS akurwaho kugira ngo iki gihugu gishobore kubikoresha mu kurasa hanze y'imbibi zacyo, by'umwihariko mu Burusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yari yaraburiye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku ngingo nk'iyi, avuga ko yabigaragaza uruhare rutaziguye rwa OTAN mu ntambara yo muri Ukraine. Kugeza ubu ntacyo Putin aratangaza kuri aya makuru yamenyekanye kuri iki cyumweru, nubwo abandi banyapolitike bakuru mu Burusiya bavuga ko ari ingingo ije gutuma ibintu birushaho kuba bibi. Icyemezo cya Amerika cyo guha Ukraine uburenganzira bwo kurasa mu Burusiya gishingiye ku kurinda ingabo za Ukraine mu ntara ya Kursk yo mu Burusiya, aho ingabo za Ukraine zagabye igitero gitunguranye mu kwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Mu by'ukuri ubuyobozi bwa Biden burabwira Ukraine ko buzafasha mu bikorwa byayo byo kugumana agace gato ku Burusiya yigaruriye ka Kursk. Ibi ngibi ngo bizakorwa nk'inkingi ikomeye cyane y'ibiganiro byose bishobora kuzabaho. Serhiy Kuzan ni umuyobozi w'ikigo cy'umutekano n'ububanyi n'amahanga cya Ukraine gikorera mu murwa mukuru Kiev. Yabwiye BBC ko iki cyemezo cya Joe Biden ari ingenzi cyane ku gihugu. Ati ntabwo ari ikintu kizahindura iyi ntambara, atari ko ndatekereza ko kizaha ingabo za Ukraine ubushobozi bwo kuba ku rwego rumwe n'ubw'umwanzi. Ibisasu bya ATACMS
mu magambo arambuye ni Army Tactical Missile System, bishobora kuraswa ku birometero 300. Abategetsi ba Amerika batavuzwa amazina babwiye ibinyamakuru byo muri Amerika bya New York Times na Washington Post ku icyemezo cyo kwemerera Ukraine gukoresha ibi bisasu ari igisubizo gikomeye ku cyemezo cy'Uburusiya cyo kwemerera ingabo za Korea ya Ruguru kujya kurwana muri Ukraine ku ruhande rw'Uburusiya. Abarusiya bahaye ikaze abanyakorea ya Ruguru, none abanyamerika nabo bemereye Ukraine kurasa ku Burusiya. Serhiy Kuzan yavuze ko iki cyemezo cyafashwe kuri iki cyumweru cyaje mbere y'igitero cy'ingabo z'Uburusiya na Korea ya Ruguru cyari kitezwe. Icyemezo cy'Uburusiya cyo kuzana ingabo za Korea ya Ruguru kigamije kwirukana ingabo za Ukraine mu ntara ya Kursk mu Burusiya. Icyo gitero cyari giteganijwe mu minsi mike. Ukraine yari yavuze mbere ko abasirikare bagera ku 11,000 ba Korea ya Ruguru bari muri Kursk. Icyemezo cya President Joe Biden kandi gishobora kuzatuma Ubwongereza n'Ubufaransa bashobora guha Ukraine uburenganzira bwo gukoresha misile za Storm Shadow zirasa kure. Yaba Ubwongereza cyangwa se Ubufaransa, nta na kimwe muri ibyo bihugu cyagize icyo kivuga kuri iki cyemezo cya Joe Biden. Mu kwezi gushize, Volodymyr Zelensky yemeje ko Ukraine yakoresheje ku nshuro ya mbere ibisasu bya misile birasa kure byatanzwe na Amerika mu gutera ibirindiro by'Uburusiya mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ukraine imaze amezi igerageza gusubiza inyuma ingabo z'Uburusiya zagiye zitera intambwe ntoya mu burasirazuba bw'intara ya Donetsk. Zagose umujyi ukomeye cyane wa Pokrovsk, umujyi w'ingenzi cyane ku ngabo za Ukraine, kubera ko uyu mujyi niwo unyuzwamo ubutabazi bwose ndetse n'ibyo bagemurira abasirikari ku rugamba. Uburusiya kandi bwongereye ibitero by'indege za drone kuri Ukraine. Mu kwezi kwa 10 muri uyu mwaka, Abarusiya barenga 2,000 boherejwe mu bitero. Ibi byatangajwe n'ibiro bikuru bya gisirikare bya Ukraine. Uyu niwo mubare munini wa mbere muri iyi ntambara. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu, Uburusiya bwagabye igitero cya mbere gikomeye mu mezi menshi ashize cyahitanye abantu batari munsi y'10. Nkuko President Zelensky abivuga, ibisasu bigera ku 120 na drone 90 nibyo byatewe muri Ukraine. Ibitero byarakomeje ku mugoroba wo ku cyumweru, aho abategetsi bo mu ntara ya Sumy hafi y'umupaka w'Uburusiya bavuze ko abandi bantu 8 bishwe, barimo abana 2, hari nyuma y'aho igisasu cya misile kiguye ku nyubako y'amacumbi. Abategetsi b'Uburusiya mu ntara ya Bryansk iri ku mupaka bavuze ko Ukraine yagabye igitero cyo mu ijoro ryo ku cyumweru ikoresheje indege zitagira abapilote. Ariko ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere ngo zishe mu 26. Ukraine imaze amezi menshi ivuga ko abayitera inkunga barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi batatanze ubufasha buhagije kugira ngo igihugu cye kigobotore iyi ntambara. Mu gihe biteganijwe ko Joe Biden azava ku butegetsi mu kwezi kwa mbere mu 2025, yaramaze igihe ashaka ko Ukraine yakohererezwa izindi mfashanyo byihutirwa. Hari impungenge ko uzamusimbura Donald Trump azagabanya cyangwa se agahagarika izindi mfashanyo zigana muri Ukraine. Donald Trump avuga ko inkunga ya gisirikari Amerika iha Ukraine ari igihombo gikomeye ku bukungu bwa Amerika. Ndetse avuga ko azahagarika iyi ntambara, ariko ntabwo asobanura uko bizagenda. Amerika nicyo gihugu cya mbere gitanga intwaro nyinshi kuri Ukraine. Kuva intambara yatangira mu kwezi kwa kabiri mu 2022 kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, Amerika yohereje cyangwa se yemeje kohereza intwaro n'ibikoresho bifite agaciro ka miliyari 55 na miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika izohereza Ukraine. Ibi ni ibyemezwa n'ikigo cyitwa Kiel, ikigo cy'Abadage gikora ubushakashatsi mu by'ubukungu. Mu kwezi kwa 9, ubwo President Vladimir Putin yavuga ku byo guha Ukraine uburenganzira bwo kurasa ku Burusiya,
yavuze ko mu gihe byaba bigenze bityo ngo Uburusiya buzafata ibyemezo biboneye bishingiye ku byago buzaba butejwe n'abatera inkunga Ukraine. Icyo gihe ambasaderi w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye Vasily Nebenzia yatanze ubutumwa nk'ubwo mu kanama ka Loni gashinzwe amahoro. Nebenzia yavuze ko mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byakwemerera Ukraine gukoresha intwaro zirasa kure mu kugaba ibitero ku Burusiya, ngo byaba bivuze ko ibihugu bigize OTAN biri mu ntambara itaziguye n'Uburusiya, bikaba byatuma umwuka w'intambara urushaho gukara ku rwego mpuzamahanga. Uyu ambasaderi w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye yabwiye akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ko ibihugu bigize OTAN bitagomba kwibagirwa ko bizaba bihanganye n'Uburusiya, igihugu gifite intwaro za kirimbuzi. Ati ibyo ni ukuri, OTAN izaba igize uruhare mu ntambara n'igihugu gifite intwaro za kirimbuzi. Ati ntekereza ko mutagomba kubyibagirwa kandi mugatekereza ku ngaruka zabyo. Ubutumwa bwe bwagaragaje impungenge z'uko intambara irushaho gukomera, cyane ko hari benshi badatinya kuvuga ko OTAN irimo kugerageza kwivanga mu ntambara idasobanutse neza hagati ya Ukraine n'Uburusiya, bikaba byateza umutekano muke ku rwego rw'isi. Icyo gihe muri uko kwezi kwa 9 mu nama yabereye Washington, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden hamwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer basabye ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo ibihugu nka Iran na Korea ya Ruguru bihagarike gutanga intwaro zica abantu baziha Uburusiya. Ibi byatangajwe mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya Perezida wa Amerika. Icyo gihe kandi Korea ya Ruguru yari itarohereza ingabo zayo mu Burusiya. Gusa nta cyemezo gifatika cyafashwe ku bijyanye n'uburyo Ukraine ishobora gukoresha intwaro zirasa kure ku butaka bw'Uburusiya. Starmer yavuze ko ibiganiro bizakomeza ubwo abayobozi b'ibihugu byose bazahurira mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye muri uko kwezi kwa 9. Yongeyeho ko Ukraine ifite uburenganzira bwo kwirwanaho kandi ati turi hamwe muri ubu bufasha. Mbere y'ibiganiro bye na Starmer, Biden yari yavuze ko yifuza ko abantu bose bamenya ko Perezida Putin atazatsindiye intambara. Inshuro nyinshi Trump yakunze kuvuga ko atashyigikiye cyangwa se ngo hagarare ku ruhande rumwe urwo ari rwo rwose muri iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Mu kiganiro mpaka yagiranye na Kamala Harris mu bikorwa byo kwiyamamaza, igihe yabazwaga niba yifuza ko Ukraine itsinda, Trump yarasubije ati icyo nshaka nuko intambara irangira. Yavuze ko uburyo bwe bwo gukemura ikibazo buzashingira ku biganiro, avuga ko yifuza kugirana na Perezida Zelensky wa Ukraine na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko azi neza ko intambara y'igihugu cye n'Uburusiya izarangira vuba kurusha uko byagenda Perezida Donald Trump amaze kujya ku butegetsi muri Amerika. Zelensky avuga ko yagiranye ibiganiro byubaka na Trump mu kiganiro bagiranye kuri telefoni nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu kwa Trump. Ntiyasobanuye niba Trump hari icyo yaba yarasabye ku biganiro bishobora kuzabaho n'Uburusiya, ariko avuga ko nta kintu na kimwe yumva gitandukanye n'aho Ukraine ihagaze. Trump yakomeje kuvuga ko inshingano ye ya mbere ari ukurangiza iyi ntambara no guhagarika ibyo avuga ko ari ugusesagura umutungo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bw'ubufasha bwa gisirikare kuri Ukraine. Nta gushidikanya ko intambara izarangira vuba hashingiwe kuri politiki y'abagiye kujya ku butegetsi muri Amerika. Zelensky mu kiganiro n'ikinyamakuru cyo muri Ukraine cyitwa Saspilne yagize ati icyo nicyo bashaka gukora, nicyo bemereye abaturage. Yongeyeho ko Ukraine igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ntambara irangire mu mwaka utaha, igasozwa binyuze mu biganiro. Zelensky yavuze ko mu gihe ibintu bikomeye cyane ku rugamba, Uburusiya bukomeje gutera intambwe bufata ibice bitandukanye bya Ukraine. Avuga ko amategeko ya Amerika amwemerera gusa guhura na Trump ari uko yamaze kujya ku butegetsi mu kwezi kwa mbere. Trump na Zelensky bamaze igihe badafitanye umubano mwiza. Trump yasabye ko Zelensky yakurwa ku butegetsi mu 2019.
Trump ashinjwa gushuka Zelensky kugira ngo ashyire ahagaragara amakuru atesha agaciro umuryango wa Joe Biden. Yari amakuru arebana n'ibikorwa by'ubucuruzi umuhungu wa Biden witwa Hunter yakoreye muri Ukraine. Nubwo hashize imyaka itari mike, Trump yashimangiye ko afitanye umubano mwiza na Zelensky. Ubwo aba bagabo bombi bahuriraga i New York mu kwezi kwa 9, Trump yavuze ko yigiye byinshi muri iyo nama bagiranye kandi ko ashobora gusoza intambara vuba. Kugeza ubu Donald Trump ntabwo aragaragaza uburyo ashobora kurangizamo iyi ntambara. Abademokrate batavuga rumwe nawe bamushinja kwiyegereza Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Bakavuga ko inzira yafashe muri iyi ntambara ari yo gusunikira Ukraine gusinya amasezerano y'amahoro no guhara ubutaka bwayo bwigaruriwe n'Uburusiya, ibyahita bishyira mu kaga Uburayi bwose. Ariko Minisitiri w'Intebe w'Ubudage Olaf Scholz yaganiriye na Trump nyuma yo gutsinda amatora. Yabwiye ikinyamakuru cyo mu Budage ko Trump agiye kuyobora Amerika afite imyumvire inyuranye ku birebana n'intambara y'Uburusiya na Ukraine kurusha uko abantu muri rusange babitekereza. Scholz yabwiye icyo kinyamakuru cyo mu Budage ko ikiganiro yagiranye na Trump kuri telefone nta gushidikanya ko cyari ikiganiro gitangaje kandi gishimishije. Ngo cyari ikiganiro cyiza kandi kirambuye. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje inkunga ya gisirikari ya miliyari 61 z'amadolari ya Amerika kuri Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere gitanga inkunga nyinshi y'intwaro kuri Ukraine. Hagati y'ukwa kabiri k'umwaka wa 2022 n'impera y'ukwa gatandatu muri uyu mwaka, Amerika yatanze cyangwa se yemeje gutanga intwaro n'ibindi bikoresho bifite agaciro ka miliyari 55 z'amadolari. Ibi ni byatangajwe n'ikigo cyo mu Budage gikora ubushakashatsi ku bukungu. Ubu nyuma y'uko Joe Biden yemereye Ukraine kurasa ku Burusiya ikoresheje misile ihabwa na Amerika, isi yose itegereje kumva icyo Uburusiya bugiye kuvuga ndetse n'icyo bugiye gukora. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky yavutse ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa mbere mu 1978. Yatangiye kujya muri politike avuye mu mwuga wo gukina filime z'uruhererekane n'izo gusetsa. Niwe perezida wa gatandatu wa Ukraine guhera mu 2019. Zelensky yakuze avuga ururimi rw'Ikirusiya nk'ururimi rwe kavukire, aho yakuriye mu gace ko hagati muri Ukraine. Yize ibijyanye n'amategeko muri kaminuza ya Kyiv National Economic University. Akura impamyabushobozi mu by'amategeko. Amaze igihe gitarangije kwiga, Volodymyr Zelensky yashinze ikigo cyitwa Kvartal 95 gitunganya filime, inkuru zishushanyije, ibiganiro byo gusetsa na filime z'uruhererekane zatambukaga kuri televiziyo zirimo yiswe Servant of the People, umukozi wa rubanda. Zelensky ubwe yakinaga muri iyi filime, yakinaga ari perezida wa Ukraine. Ibyavuzwe ko byaje no kumuhama akaba perezida wa nyawe. Izi filime zatangiye guca kuri televiziyo guhera mu 2015 kugera mu 2019, zarakunzwe koko. Ndetse mu kwezi kwa gatatu mu 2018 abakozi b'ikigo cya Zelensky bashinze ishyaka rya politike bari hizina nk'iryo filime, Servant of the People. Iri shyaka rimaze gushinga imizi, Zelensky yateye indi ntambwe yiyemeza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu muri Ukraine. Yatanze ibyangombwa ku mugaragaro ku itariki ya 31 y'ukwa 12 mu 2018. Bibera rimwe n'ijambo ryo gusoza umwaka ry'uwahoze ari perezida wa Ukraine Petro Poroshenko. Byaciye kuri chaîne ya televiziyo yitwa TV1+1. Zelensky yatsinze amatora ya perezida wa Repubulika agira amajwi 73.23% mu cyiciro cya kabiri. Atsinda Petro Poroshenko. Akimara kujya ku buyobozi yahise aharanira gushyira imbere urugamba rwo kurwanya ruswa. Ni nako yashyize imbaraga mu bikorwa byo gushyigikira ubumwe hagati y'abanya-Ukraine n'abaturage bavuga Ikirusiya. Guverinoma ye yakunze gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga mu bikorwa byo guhuza abaturage
by'umwihariko urubuga rwa Instagram. Zelensky yiyamamariza kuyobora igihugu yijeje abaturage kugarura ubwumvikane hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse yagerageje no kugirana ibiganiro na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin, umwanzi we nimero ya mbere uyu munsi. Gusa mu 2021 umubano w'ibihugu byombi wabaye mubi cyane, kugeza ubwo Uburusiya bwatangiye kugaba ibitero kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Ibintu bigitangira kumera nabi hagati y'ibihugu byombi, Volodymyr Zelensky yanze guha agaciro amakuru yamugeragaho amucira amarenga ko Uburusiya bugiye kumugabaho ibitero. We icyo yashyiragamo imbaraga no gusaba umuryango wa OTAN kumwizeza umutekano no kumuha ubufasha mu bya gisirikare kugira ngo Uburusiya bugire ubwoba bwo kumutera. Gusa byarangiye intambara ibaye, kwihagararaho ndetse no kwanga gushyira intwaro hasi nk'uko atahomye kubisabwa n'Uburusiya, byatumye Volodymyr Zelensky afatwa nk'ikimenyetso cy'ubutwari bw'abanya-Ukraine ku rwego mpuzamahanga. Nubwo aterwa inkunga n'umuryango OTAN ufitwemo uruhare rukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bya gisirikare. Uyu muryango kandi urebye ni nawo ntandaro y'ubu bushyamirane, kubera ko wifuzaga ko Ukraine yawinjiramo, ibintu Vladimir Putin atigeze akozwa nk'umukuru w'igihugu kitari muri OTAN. Kuva ku munsi Uburusiya bwatangirijeho intambara kuri Ukraine, Volodymyr Zelensky yabaye ikimenya bose ndetse agaragazwa nk'intwari mu itangazamakuru ugereranyije na mugenzi we Vladimir Putin w'Uburusiya. Uyu we yagaragajwe nk'umugizi wa nabi. Mu mezi 30 y'intambara imaze, Zelensky amaze kuba umwe mu bantu bakunzwe cyane mu bihugu byinshi byo mu Burayi na Amerika bishyigikiye Ukraine muri iyi ntambara. Agereranywa n'umucunguzi mu gihe Vladimir Putin agereranywa n'umugome. Zelensky yerekanwe nk'umuntu ukunda igihugu cye, mu gihe Vladimir Putin we yerekanwe nk'utitaye ku mibereho y'Abarusiya. Zelensky yagaragajwe nk'umunyamutima, mu gihe Vladimir Putin abanyaburayi bavuga ko nta mutima agira. Zelensky yagaragajwe nk'inshuti y'abayobozi bakomeye ku isi, mu gihe Vladimir Putin we yagaragajwe nk'umuntu wanzwe na bose. Gusa ibi byose ni ibivugwa n'ibihugu byo mu Burayi na Amerika, ibidasiba kugaragazwa n'abadashyigikiye Uburayi na Amerika nk'ibintu bitarimo kuri. Aba banagaragaza ko Uburayi na Amerika mu kuvuga ibi ngibi baba babogamye bikomeye. Ukraine yinjiye muri iyi ntambara Zelensky amaze imyaka 3 ku butegetsi. Uyu munsi inshingano y'ingenzi afite ni ugusohora igihugu cye mu ntambara. Hari abagaragaza ko iyi ntambara yakishije bwana Zelensky kunengwa n'abaturage be kubera ko ubutegetsi bwe mbere y'intambara ngo ntabwo bwari bwifashe neza. Nubwo yatowe n'abaturage akagira amajwi 73%, ariko intego Zelensky yijeje abaturage kugeraho ntabwo yigeze azigeraho. Aha hari imbere yo guterwa n'Uburusiya. Zelensky yiyamamarije kuba perezida wa Ukraine, avuga ko azatandukana n'abandi bayobozi bamubanjirije kandi ko ajyanye ku butegetsi intego ebyiri. Iya mbere yari ukurwanya ruswa no guhangana n'abaherwe b'aba oligarque bigwijeho umutungo wa Ukraine. Intego ya kabiri yajyanye ku butegetsi kwari uguhagarika intambara yo muri Donbass. Ariko ibi byose ntabwo yigeze bigeraho, ahubwo byariyongereye kurushaho. Mbere y'uko iyi ntambara itangira, Zelensky yashinjwaga kugira ikimenyane mu butegetsi bwe. Nk'ubwo amaze gutsinda amatora mu 2019, bwana Volodymyr Zelensky yahaye inshuti ze imyanya ikomeye cyane muri politike. Nk'urugero, abo bafatanyaga mu kwandika filime, abo bazikoranaga, abazitunganyaga, kugeza no kuwari umunyamategeko we, bose yabahaye akazi muri guverinoma ye. Ibi ngibi benshi barabinenze bavuga ko ari ikimenyane. Nk'ubwo kandi mu bihe yashakaga umuvugizi w'ibiro bye yateguye amarushanwa, abagera ku 4,000 bose bayahuriramo bahatanira uwo mwanya. Muri iryo rushanwa ibyagenderwagaho kugira ngo utsinde kwari ukuvuga urwenya ndetse hakanarebwa ubushobozi bwawe mu kwihangana. Zelensky yanashinzwe kunyereza umutungo w'igihugu no kuwigwizaho.
Volodymyr Zelensky yashinjwe kugira konti hanze ya Ukraine nko mu birwa bya Virgin, Belize ndetse no muri Chypre, ngo afite n'indi mitungo atagaragaza. Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize, umuntu ukoresha urubuga nkoranyambaga rwa X witwa Liz Churchill, wari ufite abamukurikira 273, yagaragaje amafoto y'inzu nziza cyane ifite na pisine itagira uko ingana, akavuga ko ari inzu ya Volodymyr Zelensky. Bavuga ko ari inzu yaguze miliyoni 5,500 by'amadolari ya Amerika. Bikanavuga ko Zelensky ngo yaguze ubwato bwiza bwa miliyoni 48 z'amadolari ya Amerika, akabugura mu mafaranga ibihugu by'Uburayi na Amerika bamuha ngo akoreshe mu ntambara. Umugore wa Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, nawe yagiye avugwa cyane mu birebana n'imikoreshereze y'amafaranga y'igihugu. Nk'ubwo bigeze kuvuga ko ngo yigeze gukoresha ububasha bwe nk'umugore w'umukuru w'igihugu, akoresha ibyangombwa bye by'abadiplomate, atega indege ajya mu Bufaransa guhaha mu maduka akomeye y'igiciro cyinshi. Ngo iki gihe yahahishije 40,000 by'amadolari. Ibi ngo byabaye mu kwezi kwa 12 mu 2022 rwo hagati mu ntambara. Naho ibyo bitari bihagije, mu kwezi kwa 12 mu 2023 nabwo ikirego cyagiye hagaragara ko uyu mugore wa Perezida Zelensky ngo yakoresheje miliyoni 1,100 by'amadolari ya Amerika mu iduka ryitwa Carter Store i New York. Ngo yaguze ibintu byinshi by'igiciro mu gihe igihugu cye kiri mu ntambara irimo kumara abaturage. Iki gihe ngo yari New York mu ruzinduko rw'akazi. Uyu mugore yigeze no gushinjwa ko ngo yaguze ikirwa cya Pumpkin Key muri Floride muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo yakiguze miliyoni 95 z'amadolari ya Amerika. Gusa ibi birego byose byagiye bivugwa ko bidafite ishingiro. Ngo ni byagiye bihimbwa n'Abarusiya bashaka kugaragaza ko umuryango wa Zelensky ukoresha amafaranga leta yabo ihabwa na Amerika n'Uburayi, bakayahabwa ngo leta yakoreshe mu ntambara, ariko ngo bakayanyereza bakayishimishamo. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize, ubutabera bwa Ukraine bwataye muri yombi umuherwe witwa Ihor Kolomoisky. Uyu nguyu byavugwaga ko yateye inkunga ibikorwa byo kwiyamamaza bya Zelensky. Kolomoisky ngo yaba yarohereje miliyoni 14 z'amadolari mu mahanga mu myaka 7 ishize akoresheje amabanki yagenzuraga. Inzu ye yo mu mujyi wa Dnipro uherereye mu majyepfo y'igihugu nayo icyo gihe yarasaswe. Ibi byabaye mu kwezi kwa 2 mu 2023 mu iperereza ryihariye ryerekeye kunyereza umutungo no kunyereza imisoro. Ibi byakomewe amashyi n'abahakana ibyo Zelensky ashinjwa, bavuga ko bigaragaza ko Zelensky ari umutegetsi urwanya ruswa. Inshuro nyinshi byanavuzwe ko Perezida Volodymyr Zelensky ngo ari umunyagitugu ukomeye. Ikinyamakuru cyitwa Kyiv Post kigeze kwerekana ingero nyinshi ko Zelensky akora ibyo yishakiye. Mu yandi magambo, ko agaragaza imyitwarire y'umunyagitugu. Berekanye ko mbere y'intambara ngo yaramaze guhagarika televiziyo 3 zigenga muri Ukraine aziziza ko zimunenga. Ngo yanahagaritse umucamanza wanze gukurikirana uwamunengaga, ndetse yirukana guverineri wungirije wa banki nkuru ya Ukraine kubera ko ngo yerekanye mu itangazamakuru ko iyo banki itigenga. Volodymyr Zelensky uyu munsi avuga ko nubwo arimo kurwana intambara n'Uburusiya, ariko ku rundi ruhande ngo afite n'urundi rugamba rwa ruswa arimo kurwana. Ku itariki ya 9 mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, Minisitiri w'Ingabo wa Ukraine Rustem Umerov yavuze ko ubugenzuzi bakoze bwagaragaje ruswa ijyanye n'amakosa ya gisirikare afite agaciro ka miliyari 10 z'amayervinia. Aya ni amafaranga akoreshwa muri Ukraine. Aya mafaranga ngo yageraga kuri miliyoni 262 z'amadolari. Uyu muministre yakoresheje ubu bugenzuzi mu mezi 4 gusa yari amaze muri uwo mwanya. Yari asimbuye Oleksiy Reznikov. Uyu nguyu yeguye ku mwanya we mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize kubera amakosa akomeye cyane yakozwe arimo na ruswa.
ibyahise bitera abategetsi ba Ukraine impungenge ko iki gihugu cyabo gishobora gutakarizwa icyizere ku rwego mpuzamahanga. Havuzwe ibibazo bikomeye bya ruswa muri Minisiteri y'Ingabo mu kugura ibikenerwa by'umwihariko ibikoresho bya gisirikare byagiye bigurwa ku biciro bitari byo. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 wari wungirije uyu muminisitiri w'Ingabo Oleksiy Reznikov wari umwungirije yitwaga Vyacheslav Shapovalov, nawe yari yeguye kubera ibikorwa nk'ibyo bya ruswa. Byavuzwe cyane ko icyo gihe Reznikov nawe ngo atarahagaze neza ku mwanya we, ariko byategereje ukwezi kwa 9 ngo yirukanwe. Icyo gihe yavuze ibibazo bya stress no guhangayika kubera iyi ntambara ko ngo byamugoye cyane, ariko yongeraho ko we ubwe nta na kimwe yishinja. Ubwo yasobanuraga ibyo bamushinjaga bya ruswa. Minisiteri y'Ingabo kandi vuba ahangaha yavuzwemo gufungwa kwa bamwe mu bakozi bayo bashinjwa kwakira ruswa y'abagabo badashaka kujya ku rugamba. Kubera ko iki gihugu cyisanze mu ntambara kitateguye, abasirikare ku rugamba babaye bake, maze buri mugabo mu gihugu ategekwa kujya mu gisirikare. Bamwe mu bagabo rero ngo batangaga ruswa kugira ngo batajyanwa mu gisirikare. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize kandi umukozi wa Minisiteri y'Ingabo yatawe muri yombi akekwaho kuba yaranyereje miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika mu kugura ibisasu bya rutura byari bikenewe ku rugamba. Mu kwezi kwa 8 mu mwaka ushize nanone habaye umujinya mwinshi muri bamwe mu bayobozi n'abaturage mu gihugu hose kubera uburiganya bwakozwe mu kubeshya no kuzamura ibiciro by'amakoti y'abasirikare 233. Aya ngaya ngo bayaguze miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika, bayagura n'ikigo cy'abanyaturukiye cyitwa Vector Avia. Usibye kuba aya makoti ngo barayaguze ku giciro cyo hejuru mu buryo bw'uburiganya, ngo ni n'amakoti atari meza mu gihe cy'izuba Ukraine yari igiye kwinjiramo. Ibi bikorwa byose birebana no kunyereza amafaranga ni ikibazo gikomeye kuri Ukraine, kubera ko ihabwa amafaranga menshi n'umuryango umwe bw'Uburayi na Amerika. Aba batera nkunga rero ntabwo bifuza kumva ko amafaranga batanga ngo yifashishwe mu kurasa Uburusiya yaba ajya mu mifuko y'abantu ku giti cyabo. Mbere y'uko iyi ntambara itangira n'ubundi muri Ukraine hariyo ruswa, ariko ntabwo byafaga kugaragara uburyo yagira ingaruka ku baturage. Uyu munsi aho intambara ikomeye, igurwa ry'ibikoresho bike byo mu ntambara rishobora gutuma urugamba rubananira, bityo ingaruka zikagera kuri buri wese. Ikibazo buri wese ashobora kwibaza ni kimwe: Volodymyr Zelensky n'umuryango we n'abandi bategetsi baba bungukira muri iyi ntambara